مانو خلیل در هنر کرد برای خوب ده کیجان عالی لورتی خلات کرد. دناوا در هنر این کردش خورا حساب کن هری زیده وی خلات استاندنه. تنش بو فیلم جیران بهتری 85 خلات جهانی ورگرتنه. نهاجی مانو خلیل جبو فیلم جیران خلاتا پریمیو اوستانا یا ایتالیا سال 2025 ورگرد. خلاتا اوستانا خلاتا که چاندی یا سالانه لإيطاليا جعالية شاردارية أوستانة واتي پیشکش کرن او جبو زمانان جبو نویسکارین وی جایت داین کو برهمین خواه يعني گرینگی ددن زمان دایکه مانو خلیل سال 1987 لچیکوسلوواکیا سینما خواندیه لسر دو فیلمان ها کار دکه یک بلگه فیلم که دنجی درامایه ناوی و دمه بكرديتي أخا تي أشكا كرن تبيجن دبيت كرد معناه أخا تي بروبلمك تهي تي نا إنسان كي نورمال تي إنسان كي تيروريست كله حتى كان يجي مثلا هذا الباسم إجابو من كي جرينجا أسبابنا حقيقة هاني شان الدنيا يبدم كي جرينجا قدر هناك كرد كو أسباب مدنجي في ملتي جو 65 مليون يورو كو ما في وانا برنجا كي هوفانا هاتيه بنكرن شو بقولوا سينما كردي فيلم كردي بوم قال كي جرينجن وأزفيكاري دكتور وأزفيكاري حتى داويش بكرنا